Bon dia des del confinament de l'escola a l'Empordà. En Pere Paret Pintor, nascut a Portugal, compra pots i putinguetes per posar pebre picant. En Pere Paret Pintor, nascut a Portugal, compra pots i putinguetes per posar pebre picant. En Pere Paret Pintor, nascut a Portugal, compra pots i putinguetes per posar pebre picant. En Pere Paret Pintor, nascut a Portugal, compra pots i putinguetes per posar pebre picant. En Pere Paret Pintor, nascut a Portugal, compra pots i putinguetes per posar pebre picant. En Pere Paret Pintor, nascut a Portugal, compra pots i putinguetes per posar pebre picant. En Pere Paret Pintor, nascut a Portugal, compra pots i putinguetes per posar pebre picant. En Pere Paret Pintor, nascut a Portugal, compra pots i putinguetes per posar pebre picant. En Pere Paret Pintor, nascut a Portugal, compra pots i putinguetes per posar pebre picant. En Pere Paret Pintor, nascut a Portugal, compra pots i putinguetes per posar pebre picant.